Bueno, egunon guztioi, gaur etorri zarien guztioi. Ongi etorri Euskal Herrira, Frantziako lagunak. Eta eskerrik asko Oskar, Iratxe eta Joserra gure Erasmuseko lehenengo esperientzian hemen guaz egote gaitik. Bonjour à tous. Bienvenue au Pays Basque. Nous sommes très contents de soyez vous aujourd'hui ici avec nous. Pour nous, c'est aussi un honneur avoir avec nous à Joserra, Oscar et Irache dans notre première expérience d'Erasmus+. Je vais faire une petite introduction en basque parce que je n'ai pas parlé en français tout ce que je vais. Mais après, Mariby et Amaya Elierni, elles vous parleront en anglais et en français. Bien? Vale. Bueno, hasiera emoteko, hasiko naz umien nintzenetik ez, oindala asko ikasli nintzenetik ona hezkuntza mundua asko aldatu dalako. Eta batez be aldaketa hori izen da, azkenen urtietan oso abiadura handizen indako aldaketa bat izen da, eta gaur egun bereziki, eta niretzako zorionez, ikaslea jarri da erdigunean eta ikasle guztien arrakasta. Eta oin esango zuen zer da arrakasta? Guretzako erronkarik, zuen arrakasta guretzako erronkarik nagusiena eta arrakastatzat pentsetan dugu dala gure gazteak prestatzeak gizarteratzeko, ez? Zuek gizarteko erronkei aurre ikeko kapasak izatea eta horretan guk zuei laguntzea. Honek, prozesu honetan, gure lanean, gure jardunean, eskatze oskuz, egitea gauzak aldatzea, ez? Gure ikuspegia, lehengo ereduetatik harata junbida, eta lan egiteko modu ezberdinetan eta ari garoen lanien, batez be metodologia aldetik, eta gu zuei tresnak emotiaz aparte, galore batzuk be emonin bot handiotzu gauz, ez? Jasangarritasunarekin, ingurumena, euskara, euskal kulturarekin, pertsonekin, gizartearekin. Azken baten, pertsonak esteko. Guk hori gure egunerokotasunien egiten du, eta guk hori ikastetxe honetan, gure proiektuen bitartez be bideratzen dugu. Gure proiektuek, ialeku guztietan dauzena die, eskola agenda 30, normalkuntza, eskidetza, eta abar. Eta horren artien azkena, Erasmus Plus proiektue deku. Eta gaur horregaitik gauzemen. Eta momentu aprobetxetik gurot, Erasmus Plusek gure gazten formazioen duen indarra eta garrantzia gaitik eta potentziala gaitik, ikasleen heziketa integral honetan. Goindala urtebia zeginen nazioartekotasunari bueltak emoten, eta hausnarketa baten ondoren, Amaia eta nunda Maite, eta Maite lagunduta, eurek izen die gure motoreak, irakasle taldea sortu zen, eta berritzeguneaz batera, leloko pausuek emon genuzen. Gero, gure ikaslien hor dauz, atzien, ikaslien Erasmuseko batzordie sortu zen. Eure be oso fin ibili die lanien, eta bain, heldu da, hori ez, Europara urtetzeko aukera hau, eta beste lekuetatik gauza jaso eta asko ikasteko aukera hau. Eta hori izan da gure arrazoia, honetan sartzeko. Eta oin tokatzen dena da, bukaera, saria, premioa, gu zuebia batzuk jun sarie, beste batzuk gero 8 jungo sarie, oin gure Frantziako lagunak etorri die. Eta nik amaitzeko gurotena esan da, eskerrik asko Amaia, eskerrik asko Maite, egin dozuen lana gaitik, zuen implikazioa gaitik, eta lankide eta langile bikaina zarilako eskerrik asko. Eta atzeiko taldeari, zuei be eskerrik asko esan bitzuet, segin dozuen lana erakutsi dozuen gogoa eta interesa izen da izugarria. Eta oin, Frantziako lagunekaz batera, zuen esperientzia partekatu diko zuez, hau erakutsi, eurengatik asko jaso, eta nik eskatuko notzuna izango zen, honegaz be disfrutatzea, hau be ikastea data. Venga, eskerrik asko. As our headmaster, because Asier is the headmaster, I mentioned, we started 2 years ago, and after a hard work
paperwork, and thanks to you and your help as well. Yeah, thank you very much. In the end, we saw the results, and we have started just these last months. We saw the first results 2 months ago when we went to Montrevelay. Oui. And we went 14 students that are at the park. Yes, thank you very much. You were excellent, fantastic. And to teachers, Ellie, where you, thank you very much as well. And then we saw new things. We saw another culture, another custom, differences, similarities. We had to face challenges as well. Yeah, but everything went perfect. And we were very happy. Thank you. So I am going to try to speak in English too, and I am going to be very brief, yes, because I didn't have the opportunity to visit your town. The name of the town, I don't know it is Montrevelay, but I have the opportunity to share the experience here in Juan Orobiogoitia and in Yurreta. So here you will have the opportunity not only to know Juan Orobiogoitia and Yurreta, you will also learn about our culture, about our customs, as Amaya said, about our sport and many, many things. So when our students came here, they said that their experience was fantastic, that they felt at home, and that's what we want. You should feel like at home here. So we will work for that. Bonjour, l'éducation vise à offrir aux élèves les outils nécessaires pour le développement personnel. Et parmi ces outils se trouve le projet européen Erasmus+, grâce auquel nos élèves ont eu l'occasion de se rencontrer à Montrevelay. Nous sommes très reconnaissants par votre hospitalité parce que nos élèves ont eu une expérience inoubliable et on espère que vous vous sentirez ici comme chez vous. Et ici, vous allez connaître les sports et la culture basque et on espère qu'on va partager des expériences, des rencontres et on vous souhaite le bienvenu ongi etorri Euskal Herrira. Je voudrais aussi dire que ici à Juan Orobiogoitia, on a commencé avec ce projet Erasmus+ il y a 2 ans. Et Amaya et Maite Jalio, là-bas, ils ont beaucoup travaillé. Et grâce à elles, on a réussi à avoir cette chance. Grâce à elles, vous êtes ici. Et voilà. On voudrait aussi remercier à elles. Maintenant, je vais donner la parole au maire de Yurreta, Monsieur Coca. Egunon, guztioi eta ongi etorri, eskerrik asko gonbidatzagatik. Guretzako plazerra da holako gauzetan parte hartzea, oran ezagutzen da bai Yurreta eta bai Yurretako eskolak. Decía que es un placer para mí recibir una invitación del Colegio de Orobiogoitia y recibiros a vosotros como primer año de Erasmus+, primer año que es. Estamos encantados de que vengáis a Yurreta, conozcáis nuestra cultura, nuestra forma de vivir, de trabajar. Esperemos que disfrutéis de todo lo que se hace en Yurreta y en Duranguesa, en Euskadi en general. Y bueno, la cultura, la educación es un puente para unir culturas y en este caso también personas, y espero que disfrutéis de un Erasmus bonito, porque la experiencia personal en mi familia, mis hijos han disfrutado de un Erasmus y lo han disfrutado muchísimo. Se lo han pasado muy bien y la verdad es que es una experiencia inolvidable. Realmente espero que disfrutéis, aprendáis, que también hay que aprender, y como bien dice aquí, pues ongi etorri, bienveni, welcome, benvenuto, bienvenido, eta welcome. Eskerrik asko guztioi. Egunon, bonjour, good morning. Lehenik eta behin eskerrik asko gu gonbidatzeagatik, benetan placer bat da zuekin egotea hemen. J'aimerais continuer en français, mais je ne l'ai pas parlé très bien. Ma sœur est mariée avec un Français
Ils vivent à Iparralde, la partie nord du Pays Basque, et ils parlaient français et basque aussi. Et elles me rendent beaucoup parce que je ne connaissais pas le français, mais elle a raison, mais c'est un problème pour moi. So please let me continue in English. It's easier for me. Rosetta and me come from the Basque government, from the educational department. We work at the internationalization area where we promote European programs, we promote Erasmus+, we help our teachers to take part in this program, so you can, as students, teachers, travel to other countries and get to know each other and share experiences. We live in a very more and more globalized world where cultures exchange experiences, and we share values like tolerance, civic, social values, and empathy, such values that are so important in our lives nowadays. De la part du gouvernement basque aussi, nous souhaitons vous souhaiter la bienvenue au Pays Basque. Votre visite est très spéciale pour nous et nous espérons que votre séjour sera inoubliable. Profitez de la culture, de la langue, des gens ici. Amusez-vous et sentez-vous comme c'est vous. Ongi etorri Euskal Herrira.